Goeiemôre gemeente. Of sal ek sê goeiemôre aan al die kinders van die Here. Al die gekrekeldes en al die ongekrekeldes. Julle is vandag hoor waar daarom hier en ek wil julle elke herinner. Vanoggend is jy kind. Vanoggend die glorie kind wees van Jesus Christus saam met jou opstaan, saam met elke kind wat hier is. So kom ons sluit ons oop. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan weet, U is hier teenwoordig. Here, dankie dat ons kan weet, U hou ons in die holte van die hand. Here, U weet wat in elkeen se gedagtes aangaan, waar ons dink, waar ons bekommerd is, wat ons drome en ons ideale is, en wat our diepste gebed is. Here, en daarom bid ek dat hier in hierdie oomblik 'n rustigheid en 'n vrede sal kom, wat net van jou kan kom. Here, laat ons opnuut aan hoop vashou, soos wat ons weet net U kan doen. Here, ek bid vir 'n rustigheid in ons harte, 'n kalmte in ons gemoed. Here, en ons gee U al die eer vanoggend, in Jesus se naam. Amen. Nou, waar is al die kinders? Waar is het? Eigenlijk is allemaal de handen opgesteek. Je kan allemaal in kinders van die Here. Nou, ek wil julle weet, wat is hierdie? Ja, ek sien feeslik en luid op die Here. Nou, vanoggend wou ek 'n liedjie luister op YouTube. Wie ken YouTube? Apa?
Nagelang vrolijk al die losoptredens wat komt, die kan je daarna in de zon gebeuren. Wie kan het zelf proberen wereld die het altijd kan krijgen maar? Wie kan het zelf op dan horen? Nee, wat ga je doen? Bij spreek gaat het, dan kan je het er niet onder gaan doen. Spreek gaat het weer gaan spreek. Mooi, mooi. Kijk, probeer maar weer. En jullie kan het ook horen. Of staan we nou? Door de zekere goed bij ons niet kan doen, dat geen mens kan doen. Wie van jullie dat al een soort moeilijke taal is, dat je denkt, krijg je jullie raak niet. Wie van soort seconden is dat jullie raak niet. En dan probeer je het al, maar je kan niet. Wie is door je persoon wat je kan maken? Jesus. Hoe is jouw vertrouwen? Wie is door je persoon wat je kan maken? Zeg wat weer een losse keer. Wie is door je persoon wat je kan maken? Nee, hij. Nee, die kracht. Om ons eigen moeilijkste uit te dragen. Die van jullie was een beetje bang voor de spinneties. Wie van jullie heeft het, wat wil ik niet voor in de klas komen? Wie was met die bang voor die school om te beginnen? En al die jaren kan de rustig nog en al die van jullie kracht kan geven is? Ja! So daar is een liedje wat sê, wie van jullie dat ken? Ja! Die leeuw van Juda, wie weet dat de leeuw is waar staat? Dat is een staat. Hoe maak je leeuw? Hoe speel je dat? Oh, jij hebt die afstand van de baas. Ja, jij hebt het niet. Hoe maak je leeuw? Wij gaan dat verder. En de leeuw. Zoals ik ben in ons vader is die leeuw van Juda en hij is bang van niks. Die leeuw van Juda is Jesus. So hij is niet alleen nie. Is ons mooi alleen. So as ons in Jesus staat in die leeuw van Juda, moet ons allemaal asseblief ons beste leeuw brood gee. Brood gaan ons gemaakt. Ek dink dat aan die voorkoms van allemaal net wijs hoe het die weer dit doen. Dit is welkom om te blijven zitten en dan zit ons saam in Jesus staat in die van Juda. Dit is nog steeds zo uit, dat kan niet blijven. Nou, wat gebeur as ons hierdie volgende knoppie druk? Dan is dit stil. Wanneer jy aan die TV sê, ek sit jou van af, want ek gaan nou terugkom om verder te kyk wat gebeur. Hy is storie aanspeel. Hy stop en hy is stil. Wanneer hy stil is, wat gebeur wanneer hy stil is? Dan kan ek skielik hoor, mama roep my al 'n halfuur lank. Dan onthou ek moet dit en dit doen. Maar wanneer ek stil is, dan hoor ek God se stem. God se stem moet ons hoor wanneer ons wat kan ons doen? God het ons sy stem. Dat is een van die plekke. In die Bijbel, hier is die Heilige Gees. En dit is iets wat jy moet oefen. Jy moet net bezig wees. Wie is waar bezig wees voor? Wie is waar huiswerk? Wil jy net speel? En hier is alles moet jy sê, ek gaan stilstaan en kapot uitkom. Die van julle het mens. Die van julle het krachtens. Nou, ons het 'n windie gehad. Van ons flou. En in die middel van die nag, dit kan 2 uur, 3 uur wees. En jy kan hoe sag na die ijskast toe loop en jy oop maak. Dan sy nog, moet sy sê iets in die. Sy word ijskast deur gehoor gaan. Sy het 'n
jaar. 10 jaar. Hij is 2 steekjes langs corona. 1, 2. Meer dan 2 steekjes. Zo gaan ze elke keer bij ons koers, gaan we zeggen, is God en aard. Zo aan wat jullie doen, jullie maken het is waar deze manier. En als ik zeg koers, dan moet jullie maar zeggen, God en aard. Oké. Dan jullie het maar. Jullie zeggen, dit is een goede mensen, ja, en koers. Mooi. So in die Bible, is wel weer iets gebeurd. En jullie gaan daar voor die groepen mensen halen om weer die Bible te laten. En dit stond in Markus 4. So actually, elke keer as jy die woord hoor, Jesus, dan was jy woord. As jy weer woord, en as ons allemaal weer wind, ons in die windpietje van vooraf nodig vandaag, dan blaas ons die wind. Niemand blaas nie. As ek reën. Ja, mooi. En hoe sal het lyk as wat golwe is? Golwe. En hoe sal het lyk as jy iemand slaap? Vamos. En nou moet jy mooi luister, julle doen die beweging sodat ons allemaal weet oor ons gesaag. So as julle raak. Jesus, van waar julle so wakker, het eendag vir 'n groep mense gepreek toe die lig donker word. En die mense teen Jesus, waar mooi, begin druk. Kom, sê Jesus, vir sy disciples, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hy klim in die boot, en die man stond vir Jesus. Jesus is baie moeg. Hy gaan mee in die boot. En toe sê, kom by die kuste raak my daar aan slaap. Toe breek daar 'n onverwagse storm los. Die wind, die wind waai. Die golwe kom tot boven die boot. En die boot begin aan te sink. Die disciples is so bang, kijk my iemand wat aan is. Hulle knal aan alles vas. Weet jy nou as ons vastgeklim is? Ons sou sê, hulle gaan nou die series. Die is nou groot mans wat nou baie bang is. En die reën, val so hard, dat hulle die kors kan sien. Nou het ek 'n goeie geheime vraag vir julle. Wat moes hulle doen? Hulle het gaan gryp van alles, hulle het vastgehou, hulle het gegil, hulle het probeer water uitkry, maar wat was die een ding wat hulle moes doen? Kook kaker maak. Hulle het vergeet om te, hulle het vergeet om te koos en te sê, God en aard. Wat dan? Geef hulle vir my daai klas. Julle kan sê, dankie julle. Dus ze zijn er niet af. Net gewoon weer weggekomen.
daar. En selfs in hulle storm, in hulle moeilikste oomblik, gaan staan hulle in die stil by die een wat hulle met hulle eie oë kan sien, wat fisies daar by hulle is. En hulle probeer nog steeds uit hulle eie krag uit, hulle eie situasie kry. Wat gebeur wanneer ons in ons moeilikste oomblikke vergeet om te sê, God en ek? Ons maak die deur oop vir vrees om ons te omsing. Ons maak die deur oop vir vrees om 'n donker te maak om ons. En vrees kom verblind ons vir die krag van die teenwoordigheid van Jesus Christus wat saam met ons in ons storm, in ons dood is. En hulle hysterie, en hulle chaos, was hulle blind vir die teenwoordigheid van die een wat sê, ek sal jou nooit verlaat, jou nooit in steeds laat. Pause in jou storm, God en ek. Jy is nie alleen. Vrees wil jou blind maak. Dit wil jou laat vergeet dat die een wie se naam hoog is, saam met jou in jou dood is. Hierdie disciples in Jesus was bepaal meer op pad na hulle bestemming toe. En skielik gebeur dit dat daar 'n storm is. Skielik kry jy daai oproep wat jy nie verwag het. Skielik moet jy 'n plan maak met jou bankbalans. Skielik weet jy nie wat se kant toe nie. En jy wil vasklou, en jy wil vasklou, en jy sien hoe alles om jou besig is om te sin. Dit was spannend op pad, maar in die middel van die pad kom die storm. En Jesus is rustig. Jesus lê in slaap. Want Jesus weet, selfs hierdie storm is aan hom onderdaan. Jesus leer vir ons, wat is daar die een ding wat ons in die middel van ons storm doen, is om te gaan pause, en te gaan rus, en te sê, Here, ek rus in die teenwoordigheid, want in die teenwoordigheid vind ek dat wanneer ek swak is U sterk. Jesus is rustig, want hy reeds die oorwinning. En daarom vra Jesus hulle toe hulle hom wakker maak, en eintlik wil onthou, maar Jesus is hier. Waarom is julle bang? Die teenwoordigheid van die Here is saam met julle. Waarom is julle bang? En het julle dan vergeet dat ek selfs die Here, die autoriteit gegee het om te sê, staan op vir die berg, staan op en hoor. Die krag van God is baie klein. Waarom is jy bang? En hy sê vir die storm, stop. Met een woord verander alles. Met een woord is vrees weg. Met een woord sien ons hoe die koning van konings, die een wat die